Ja se protivim prihvatanju istorije kao neke vrste nacionalnog projekta. Dakle, naš je cilj, kako je to Dositej Obradović vrlo lepo napisao pre više od 200 godina, da našem narodu kažemo istinu. Sad veliko je pitanje, naravno još od vremena analista i posebno postmoderne, šta je to istina. Ali to je neka rekonstrukcija, to je neko naše viđenje, naravno izgrađeno i definisano na osnovu izvora i na osnovu metodologije koja naravno nije savršena, nije okrenjena ni u prirodnim naukama, nema savršene metodologije, ali nije čak ni blizu prirodnim naukama u kojima je moguće eksperimentom nešto dokazati ili ne. U istoriji obično, posebno kad je reč o procesima, u manjoj meri kad je reč o događajima i ličnostima, vi ne možete baš da nešto do kraja dokažete. Kad god nešto ne možete u životu i u nauci do kraja dokažete, uvijek neko može se uhvati za tu za taj mali procenat verovatnoće, pa da kaže to nije tačno, pošto ne možete do kraja da dokažete. Međutim, naravno da je dužnost istoričara da ispituje stereotipe. Sa druge strane, mi sada vidimo da postoje određene agende, da se u nešto ulaže. Dakle, to što postoji drugačiji odnos prema srpskim zločinima nego prema zločinima drugih i to što su srpske žrtve u ovim ratovima pocenjene ne samo od strane Haškog tribunala, nego generalno pocenjene. I od historiografije, znate, kada naši naučnici iz Muzeja žrtava genocida sarađuju sa hrvatskim oko Drugog svjetskog rata, hrvatski prihvataju saradnju. Naravno, uz mnogo ograda, kad ponude saradnju oko građanskog rata, koju oni naravno dobiju frasove kad se pomene građanski rat, jer kao to nije građanski rat, nego agresija, oni kažu ne, to je izvan rasprave. Dakle, za Hrvatsku je Oluja, za Bošnjake Srebrenica, ugaoni kamen ne samo državnosti, već identitet. Ja ću podsjetiti, ako je to bio kosovski zavet, Srbi su imali snage da u jednoj kraljevini Srbije koja je bila pod velikim pritiskom, imperijalnim pritiskom Austrougarski, prihvate čak strane naučnike koji su sa stanovišta istorijske metodologije i izvora kritikovali narodno predanje. Niko od njih nije ni otet, ni ubijen, nisu mu otkazale kočnice kao onom nesrećnom čoveku koji je snimio Oluju nad Krajinom u Hrvatskoj. Ja ne kažem da je njega neko ubio, ali kako to baš da se njemu desi? Prosto pitam se. Znači, postoji veliki znak pitanja. Pošto mi od 45. godine imamo tu potpuno neobično, ja ću reći u velikoj meri nenormalnu svest u zapadnoj Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, a to je da je sva prošlost spaljena. Da postoji holokaust kao velika opomena. Dakle, to govore ljudi koji pripadaju kulturi u kojoj je najveća verska zajednica u istoriji ljudskog roda pre koliko, 10-20 godina se izvinile Jevrejima zbog vekova progona, milenijuma progona. Oni su onda prosto prikazali Srbe kao neki neistorijski narod koji u vreme kada treba da bude kraj istorije, da nestanu nacije, Srbi se bore za svoje granice. A onda su pravili izuzetke. Pa, eto, Hrvati mogu da naprave etnički čistu državu, jer moraju da imaju državu, pa Albanci su nezadovoljni, njima treba i druga država, pa to je išlo dotle da je, recimo, Hearst objavio istoriju Sandžaka, iako nikada nije objavio istoriju niti jedne teritorije koja nije država i nije bila država. Na London School of Economics mi imamo problem da predamo dvojezičnu istoriju Republike Srpske, jer bibliotekar, koji inače poreklom Hrvat, to ne da. Zamislite to, kad smo imali posljednji put zabrane knjige, ko je zabranjivao knjige? Samo fali da je spala još. Tako da mi imamo neugodnu poziciju da mi moramo naravno da se borimo protiv ekstremizma, pa i nacionalističkog ovdje. Ali kako to može da se radi na dobar način u uslovima u kojima je nacionalizam prema Srbima mainstream? Ja sam parafrazirao jednog ličnosti iz jedne od serija iz 90. godina, koji je psiholog, inače Irac u Engleskoj, i on se pita gde su bili oni dobri dani kad je svako bio nevin dok se ne dokaže da je Irac. Da se to parafrazira, znači ovdje je svako nevin dok se ne dokaže da je Srbin. Tako da, ako definišemo istorijski razvoj kao razvoj misli o slobodi, kao borbu za slobodu, kako mi ovdje da objasnimo svoj rad, tako se borimo protiv nekog tamo ekstremiste koji nema nikakav ni razuman program, niti pristalice. Uslovima u kojima ovdje jedan Vojislav Šešelj prihvata i da je bilo zločina srpskih i prihvata da Vuk Branković nije izdao na Kosovu i prihvata da Mrnjavčevići nisu ubili cara Uroša i prihvata da Srbi nisu najstariji narod.